The tougher it appears, the brighter the circumstances. That's exactly where God begins to shine. Sesa feeling ke botlhodi fela o nkutlwe mokgatla wa ka fela sesa feeling segolo yang faele se se teletsweng pele ke diabolo ke botlhodi fela o nkutlwe kgabo le godimo le tsaya nako le fofora setho mme fa mafofora a feletse fofatshe motlhwa wa re ke nna o. In some of our previous episodes mo Pilanesberg TV, we've indicated that despite the fact that we are experiencing a rocky, long and winding road in such an unbearable length of time, the inexplicable truth and the ultimatum is that unaware, the atrocious criminals are outwitting themselves and are playing into the trap of a cul-de-sac. Bakatla ba kafela, you can now start counting down. Start counting. The cul-de-sac is here. The Constitutional Court, that's our cul-de-sac. Le godimo le badimo ba bakatla ba kafela jaanong ba tsere tshwetso. Don't forget bakatla gore fortunately you are led by a philosopher king with the attitude of slowly but surely. KKO le moitse sentle o tlogetse steering ka bomo under slippery circumstances, knowing exactly where to regain control. Wa itse gore o se ngangatlela fo kae. Now ke nako. Now is the time. O nkutlwe kgabo o seke wa ba wa latlhegelwa ke tshepo. Start counting now. Pilanesberg TV, I am Gina Letsholo. Court order e ba khata eske ya letshwenya. Eske ya letshwenya go tlele ya mabaka gore e re thusa gore re kgone go gaina direct access. Ro ira appeal. We are going to make an appeal go Concord. Appeal e ga gona Concord e sentse gane ka direct access. Direct access o ne re appeal go kae? A ke re go appeal judgment ya Supreme Court of Appeal o tshwanetse appeal le go kae? Ko Constitutional Court. So nako itse go alaba dilo o thusitse ntata o be re ya Concord re ya Constitutional Court ke mo peletse mana wa nyala a bua ditsia badimo a re go se go lokafela is not a leader, is not a traditional leader, no is a king in South Africa. Who are you to say that when I nyala ga tla le khala o sule pelo itse mo pelong ya go le batho botlhe ba go aketsa wa itse gore wa re roga o roga se khatla go tlo bua matlakala wa bua ma bua matlakala ke matlakala wa re go se is not a leader. O so mangwe wena o so mangwe o so mangwe le nyala e ka o tsere o le motho fela o siana go di taxi kwa o tsa ke baba go sekolo a go roma mo go si wena o tlo re bana go sekolo le ntswi o be di ga se khosi ga se mo ete dipele wa tella wena wa tella nyala wa tella wena nyalla wa tella ka be se bikinyana o tella ba khatla wena ene o tlo se bona le re thusitse ke go bolella o ganana se gana na kwena o re thusitse a ke re ga o botlhale
o le drop out la go Netlane. You are a drop out la go TEF at that time. Ibile wena Mohuleng Mafia o beile price a bounty ya 5 million for motho ka bolang Kgosi Batshego ngwana Kgosi Kgolo Kgafela. Ibile o beile a bounty for motho ka bolang Kgosi Kgolo. We have got that information from reliable source. Bakhatla morafi wa Kgosi Kgolo Kgafela ne ke re ke dumedise nkere mo leineng la Kgosi Kgolo Kgafela wa bobedi Sedibelo Bakhatla. Bakhatla ke a le dumedisa mme ke le dumedisa ka pula botsadi ba me morafi wa badimo ba Bakhatla, morafi o tlotlegang ka nako tsotlhe ka ntata ya ngwao ya lona, ka ntata ya bogaka bo kgetlamela masisi botlhale botswiriri ba matsetseleko a ditiro tsa badimo ba lona Bakhatla. Ke ne ke re Bakhatla ke le dumeise yalo Bakhatla betso ka lerato la mopi wa rona. Go na le thapelo Bakhatla ya re le ga ke tsamaya mo mogorogorong wa moriti wa loso ga nkitla ke boifa bosula bope. Ka jalo Bakhatla go engwe gape thapelo ya re ke tshweleletsa matlhwane ko dithabeng ko thuso ya me e tswang teng. Thuso ya me e tswa kae? Go puta dinkobo Bakhatla kwa Mmammitwa Bakhatla re na dithaba Bakhatla ko Moribe Bakhatla dithaba tsa Sekgatla le ditse Sepila Bakhatla ga ka di fetsa ga ke logo le tla gakololang ka tse dingwe. Yaanong Bakhatla betso thaba tse ke tsa sedimo sa rona, thaba tse di bua le rona, di bua ka rona ebile ke tsa rona re ba tsona dithaba tse Bakhatla tse ntse ke di amatse. Yaanong le ge go ka nna thata jang le go ka nkga sebodu jang le go ka nna difefo tse di jang kampo jang ga go tela jang Bakhatla itse le seke la be la nna bonthorongwana go na makgwatla a nthorongwana le seke la be le ka tsela motlholo kare le ka tsela motlholo Bakhatla le ka tsela motlholo Bakhatla le seke la be la tshosetsa ke ope ke sepe gope leng kapa leng kae kapa kae le ikanyeng sekgatla sa lona. Bokhatla bo a tsallwa ga bo rekwe, Bokhatla bo a tsallwa Bakhatla ga bo rekwe ebile Bokhatla is a treasure. Ke boswa Bokhatla bo ga bo tlatse difomo Bakhatla gotlhe a gona difomo tsa sekgatla tse go teng o tlatsa fomo o bonna Mokhatla nnyaa Bakhatla. Yaanong ke ne ke bule mafoko a ka jeno Bakhatla ka ao mafoko ke bua le Bakhatla mafoko a ra lona betso mafoko a go lebagane o le Mokhatla ke batla gore mafoko a iteko pelong ya gago
ka gore a tswa mo pelong ya me ke le mokgatla ke rumile ke kgosi ya gago o le mokgatla e le kgosi kgolo ya gago o le mokgatla. Mokgatla ke dilo se ka boifa se ka tswa se ebile o se ka ba sisimuga mokgatla ga re sisino re di kgatlamela masisi ke rile yang yaanong go na le setlankana se bidiwa court judgment ya Supreme Court of Appeal ya mo sekakeng se se bidiwang Afrika Borwa naga e re ratang e ntle e tota bakgatla tota e bidiwang naga ya Afrika Borwa e tlamile ke batho ba dumelelana ka gore ba fe naga e leina la direction Southern Africa, Republic of South Africa, bakgatla. Yaanong go na le molao motheo o dumelanweng ka 1996 o saenetswe ke mapolotiki bakgatla o saenetswe ke mapolotiki ke bana ba lona dikgosi molao motheo o montle o re o tlotlang o mme molao motheo o supa sentle se Motswana ke leng a se bua gare kgaka kgolo ga kena mebala e di kgakaneng o supa sentle se Motsoga pele ga nna bua re botlhale ba phala o tswa phalaneng o supa pila bakgatla ke bua ka molao motheo o South Africa ka mokgwa o bopegileng ka teng o bontsha botlhale le mašetla a bontshang Setswana se se reng basimanyana rokelang banneng gore e re setsiba sa tshega se kgaoga ba se di thuse kana ge setsiba se ka kgaoga batho ba itiwa maaka go le mo sebete ga wa tshwanela ke moile motona setsiba le tla ruta bana segolobelo se ntse ba le teng ba ba itseng setsiba ke ra bakgatla yaanong bakgatlane ke riana ke re mokwalo o wa court judgment ke o mongwe wa mekwalo e mentsintsi thata ya di-court mme mekwalo e ga e kwale ke bakgatla ba kwala ka bakgatla ga se bakgatla ba utlwelela bakgatla one ba kwala ge ba bese go kwala ba fa dikakanyo tsa bone go ya ka maitemogelo a bone le maitlamo a bone a tiro ya bone e seng ya bakgatla ya bone e leng gore mekwalo e rona ka re bakgatla re tlotla molao e a re tlama gore re ele tlhoko e a re tlama gore re tlotle ka ge bogolosegolo thata re tsere karolo mo goreng e nne teng mekwalo e bakgatla. Yaanong mokwalo wa maabane wa Supreme Court of Appeal o tlhagile ka di 9 tsa kgwedi ya bo 9 2025 o dira go Pilane Judgement o na le leina go tlhaga o phepeulega mo maranyaneng o wela mo difounung tsa rona ro makaletse ya ka tladi bakgatla tladi ge e ratha ro makaletse fela ka tladi mme tladi e ratile ga ya ntsha opele ba di bakgatla nya no tladi e ile modumo mme modumo ke ona o ke le rang ke re bakgatla o se ka le re sepe re teng re fa jaaka ke bua le lona jaana mme ebile modumo
o tshwanetse o tlhodie beng ba ona o tlo wa tlhodia e seng lona. Yaanong this court judgment ba kgatla ya nyalala e rile ka ngwaga wa 2023 ebe go tswa court order court judgment actually, not court order, court judgment e neng e supa gore nyalala o ne a kopa gore le politiki le le bidwang premier ya Northwest ya nako eo le gogele morago tshwetso ya gore ebe e neile o nneng le kgosi ka nako eo re Lekoa certificate sa thomo ya bogosi ba kgosikgolo kgafela. Yaanong kgotlatshekelo e be motsholola mabaka a gore kgotlatshekelo e be motsholotse ke ya ileng gore ba kgatla la itse mme ka le ge ka azuma gore ra fopoletsa gore la itse ga le ka la itse ba botlhe kana magenge e butsetsa gongwe yo tlhomiso le bogobe ga butsetsa gongwe ke ka mo re bofulwa nte ke fulwe ba kgatla le utlwe pila mabaka a teng a judge a neng a tsholla Molefe John ngwana wa memma dipheko le rre bogopa mabaka a teng a babametse ana a ama le tshenyo le go tlhoka tsebe ga go utlwella le go ela tlhoko molao mme go nopolwa ditlankana tse di tswang mo Baloi Commission report e seng fela jalo go nopolwa tsamaiso le molao o papametseng wa sekgatla gore go sira mono ga ipa ebile ga ba di premier ga se mo wa premier o romilwe ke kgosikgolo kgafela le lapa la segosi bakgatla jaanong ba mo reile ba re your application is doomed to fail. Go bua Judge Reed ka di 4 tsa July 2023 bakgatla yaanong ka gore le firifirile le ithalere le matlhajana le phela le tletse le tshotse bag e tletseng madi Mursak wa khumwa bakgatla la ibila firifirile mogoto kwaneo weta go gola mo gotlhe mo tshwere tšhelete ya rona o irile maano a ge a bo kelema a bo nwenwe a bo tsotsi a bo ganana a bo tlhontlhoro a bo gatlapa o irile maano a otlhe ao a o ka akanyang ka one a bollotsana le firifirile a siana ko maguleng magula le bone ba logetsa maanonyana a nyalala ka bomatla ba bone ba kopana ba logetsa maano ba siana o kgotlatshekelo yone Supreme Court of Appeal ka yone nako eo bakgatla
2023 re mo 2025 mme se se diragetseng ke bakgatla irile ngwagola kampo ngwago ko pila o fetileng ke ngwagola yes ntate o ntse ile ene mookamedi wa High Court ya Northwest ba mmitsa president aba a rongwa gore a ye ko appeal court a acta go teng ntse ile acting judge president ya Court of Appeal, Supreme Court of Appeal ko Bloemfontein ntate o ntse re lla ka di court order tse di tswang go ene tse di contradictang yaanong go ra gore dithata tsana le tsone tsa gore a place gore mang o fa mang ke mang o tshwarang di case ka gore o itse pila di kgantsa se khatla ga go makatse ka judgment e re boneng maabane e go teng hearing ya teng e ntse ka di 7 mme nte ke fete ka loka le botlhokwa keng ka di 7 ba khatla ga di hearing e ya court order e ya maabane this judgment ya maabane e ntse ka di 7 mme babueledi ba rona babueledi ba 9 respondents ba ikarabedi ba le 9 ga go no bo opposite bogolo segolo thata yang rona go segolo le ntate Lekoba ga isi ba amogele go tswang go babueledi ba bone notice of set down ya that hearing go tlelele bakgatla listen yaanong go buiwa ka kgantsa sekgatla nyalala ene o fiwa date ya hearing registrar of High Court o make sure gore iseng High Court registrar of Supreme Court of Appeal o seta date nyala watla o fitla tsela di judge di kgang go sena batho ba ba arabang judge e tlo bua ka bohosi e bua le ka certificate tsa bohosi me 8 parties e sa arabe ha re zo ha botsa gore ba kae me re go bona mafoko a ntate Mokgwanasi are judiciary is captured irile bela ke bona mo judgment e re bana kana ntate Mokgwanasi o rile judiciary is captured and the judiciary is government agre bakhatla they are appointed by politicians bakhatla kirile bokhatla ga bo appointi go nna mokhatla wa tsalwa agre la bona magapele ke bale o go ANC magapele ke ole ke bontlolwane magapele o go se khunse magapele o go se se bua sele la ba bona ke bakhatla ya rona o mokhatla a bona mokhatla why mokhatla ya no rona ya ne ke bua le bakhatla these political appointments on professional positions tse di tshwana tsa go judge re fetoga di victim ra victimize ka ntlha gore batho ba batla maemo a gore ba pointiwe ke mapolotiki gore ba gagabelle ko di-positioning tsa go judge mo le mo ke lawyer ba khatla ga ba tlo gore o etsa go judge go ya sekolo they are all lawyers inna di magistrate inna di judge inna di senior judge inna di judge president ka di promotion those are promotional positions but bone ba khatla batho ba di banga bone ba rutegile bone ke di lawyer professional bone ke di lawyer yang judgment e re bona ngi e leng gore mo yone go ka ya le yone ina 29 pages
go ka yalo ene judge o nna e kwala ba fa o 1 o nna e kwala 4 e dumelane fela le ene me o 1 o nna e kwala ene judge wa bua gore if it ile ke na go it's been overtaken by events me we bua ka po ya semolao it's mood ene ge kgang ile mood ba khatla gora gore ga ya tswana entertaining ka gore if it ile ke events a ke me ntle le fo fela ba khatla go na le legislation ya traditional leadership mo ya national go na le engwe gape ya provincial e leng gore e be re ntse le baloi commission ditlankana tsa teng ditsetlana tsa teng di ntshitswe sentle ke malio a re court ga ina jurisdiction le mandate wa go seka bogosi bo sekiwa ke commission mo judgment ya malio judge president, the then judge president of Northwest Province, Men Leo. That's how the commission came about. Yaba khatla ba khafela. E re bitsang gore ke baloi commission. Rona hara ya commission nka ntla gore premier ona a tsogile ka dimmitsi. Kambo premier ona ba tlo testa gore ona a thata go ira commission. That commission it ile ka ntla ya court order ya judge president West Province High Court. Yano re magala thata gore judge ready o fitla yang mo judgment day me ga re makale ba khatla mara ne re makala gore go fitla yang gore a feletsare it's unlawful in terms of ba khatla ba khafela gore a re baloi commission is unlawful me in a case law in a judgment from the judge president is a challenge you is a overturn you mare judge ready a junior judge is a junior judge when coming to judge president there isn't a judge president judge ready is junior or junior is a junior judge more judge president former judge president mali an experience ya judge president and ready o bolema yano o isetile aside me o iseta aside yana malobanyana ana ka bo match yano go ntse go laletswe gore a iseta aside but before I set that aside I set that value commission aside ka di 17 ke re bona mokwalo in fact ka di 17 date e go di 17 tsa January ke re Kgosana Mokgosi Lazarus a kwalla nyala la certificate a se signa gore nyala la ke Kgosi before commission report e ka setwa aside. So ke go tlola moropa isolle ke go tshwarega you'll connect the dots moropa bone ne isolle wa gore commission report will be set aside me bone ke re se ba tlola ba celebrate ba ntsha certificate because of ba ne se ba itse gore commission will be set aside. What more can you think? The dots connect me ile ka February ntatelo go ene aya go kodo gore arrest certificate ga sa tshwanela wa go nyalala ga go ndwa ke go sekolo ka gore a itse ene re ramo court order from the same court ya Mafikeng court e bua gore nyalala o tlo go ibitsa Kgosi ga o Kgosi premier we rile boatla rile phoso ga ona dithatatsi certificate se ya bora. That is before commission report was set aside. Now commission report is set aside. Go beiwa date ya hearing. Ga re bolelwe ba khatla completely. Yano go na le melao mo South Africa ya di-court ya ditsamaiso tsa di-court ete
ge ntse rona re ya re le bo Maname re lebella ebile ka gore re ntse re ya le dikgantse tsa sekgatla re lebella re bona ka mokgwa re nyefolwang ke boruphane re nyefolwang ke bo motlogelwa mo diabidabiting ba nyefola sekgatla sa rona le kgosikgolo a rona re ntse re ya re bona ka mokgwa re nyefotswe ke borapolo le bo nyalala ka teng mo diabidabiting tsa bone le diloyara tsa bona re ntse re ithuta bakgatla mme se ke se lemogileng mo gotlheng ga gona khoto $8 di laola ke molao tsotlhe di laola ke molao mme melao yotlhe ya tsone ga gona molao o fetang Constitution of South Africa. That is why re na le Constitutional Court mme le yone melao ko Constitutional Court go na le melao e tsamaisang di-judge tse go na di-ethics ke ka mo re na le JSC, Judicial Services Commission e leng gore re itemogetse di-judge tse ding mo recently o mo nne le Judge President Hlophe o gona nong e le politiki a bone gore a ye go politiki re mone JSC e re a sutele go thoko rona ga re re ene o tsena kae ga re di tsene ra re bone thata tsa JSC di bereka fo ya di judge ke itse di re gopotsa mafoko a ntate Mokgwanasi ga nna re di judge a re judiciary kana o bua ka di judge di magistrate are it is captured NPA sepodisi are people are captured ebile ga fela sa go irwa commission ga mbela ga nna bollo e kgakgata ga di commission me ya rona commission e tswile ka court order ga se e tshwana le ya president o na le dithata tsa go commission e president me ya rona ga se e leng gore ke dithata tsa premier o itiretse fela ya commission ya rona re sebete semola ngwana ebile re tsentse appeal bakgatla ke bone notice of appeal e tsentseng ke re Ramuno ke bone notice of appeal e tsentsweng ke Kgosikgolo ka di lawyer ya re tsentse appeal and once re tsentse appeal go ra gore decision eo it stays e bela go toka mariano se se makatsang ke gore judgment e ya gona neng ya appeal e tshetlegile ka gore review ya nyala ya maloba e ne nyala a review a commission ka nyala na review a commission go fa ya no isi ka gore review e setile aside the commission report but not only that ge review e setile aside ka ntlha technicality not ka di merits technicality ya thinking ke gore re nyala di lawyer tsa o requestile gore gotle not gotle o requestile di pampiri record ya commission yotlhe mo premier kana o requesta mo premier na wa itse premier ene le premier ba utlwana a ke le bone premier o mo file certificate before commission was set aside premier ga fetsa ga mo fe record yotlhe wa itse premier gore ga ke sa go fe record yotlhe gora gore o wina go court o wina case ya review because of court ge re comply o sa comply gora re di points tsa go di a botlase so that's how a winning review nyala because of go dile custodian ya commission which is the premier at least the records abasa di please ga di wina ka ntla it's unconstitutional ka mo o le na a pronga ka teng ga bwana o tsere fela ka mo gonyana nako ile ka teng a ba manega fela ka ntla gore a re no ga ba tlise dilo tse di tshwanetseng gore a gore o right ka dilo tse di bua that is how he won so ke mo utlweletse maloba nyala a bua ditsia badimo a re Kgosikgolo ga fela is not a leader, is not a traditional leader, no is a king in South Africa. Who are you to say that wena nyala ga tla le kgala o sule pelo itse mo pelong ya go le batho botlhe ba go aketsa wa itse gore wa re boga o re ga se kgatla go tloga matlakala wa bua
We are matlakala. What Kgosana is not a leader. Also mangwe. Wena also mangwe. Also mangwe na nyala. Eka o tsere o le motho fela o siana go le taxi kwa o tsa ke baba Kgosana a go roma mo gosi. Wena o tlo re ngwana Kgosana ga fela ngwana Kgosana le ntswi o be di ga se kgosi ga se moetedipe wa tella nyala wa tella wena nyalla wa tella ka be se bikinyana o tella ba khatla wena ene o tlo se bona sa le ketso la go tlo se bona o le nyatso fela le leng khamwitsi le nyatso la go leng kha go feta sepinya sa na kedi wena nyala le ba go bota potile mare bogolo se go le wena ka gore ko ena o buang dilo tse o re roga no bua le mo carte blanche o tlo bua ka di-allegations tsa e monna nyalala o itse gore go na le audit report e wena o no le phate ya yone ya BDO e buileng ka tshenyo ya gago tshenyo e o e dirileng wena nyalala e nne mo le phate ya yone. So gona no victory o tlang ke victory e ya maabane e wena mo le nyalala le mapulanyana wa gago le re thusitse ke go bolelle o ganana se ganana kwela o re thusitse a kere ga o botlhale o le drop out la go nna tlane you are a drop out la go TEF at that time lo go kwela gona no wa re senyetsa wa re utswetsa o ja go swa ba khatla wena le go kgaitsedi le ba tlogolo ba go o itse ke ntata o itse ke le nyatso la le tla bo filo le nyatso la go ntata le tla bo filo re ba balletso kwena mo gone mo no go go Kgosana is not a leader mo na o rugile o itse o re khotlile ka monwana go o khotlile ka monwana mo litlong tata o khotlile ka monwana mo teng no court order e ba khatla eske ya le tshwenya go tlelle ya mabane ka gore ge ke re o re thusitse ke ra gore e re thusa gore re kgone go gaina direct access ro ira appeal. We are going to make an appeal go Concord and appeal e ga bona re Concord de sentse gane ka direct access gone re appeal go kae a ke re go appeal judgment ya Supreme Court of Appeal o tshwantse appeal le go kae ko Constitutional Court. So nako itse go ala ba dilo o thusitse ntata o be re ya Concord re ya Constitutional Court maybe ga ile gore o tsa gore o reka mo gotlhe mo ka khuma ya rona ba khatla a gona bothata se tsagetseng ko Traora le nteng ke Burkina Faso a go pale gore se ka diragala mo South Africa masola South Africa ba teng ba rata nako nngwe ba ka nne ba re tlhomogela pelo ba thangola puso nako nngwe ba thangola ba utlwa selo sa khatla ga re go diragala yalo ra re ka gore dikhutsana re lela kwa ga rena ditšhelete bogosi ba rona ebile wena moruleng mafia o beile price a bounty ya 5 million for motho o ka bolang Kgosi ba tshego ngwana Kgosi go lo khafela ebile o beile a bounty for motho o ka bolang Kgosi go. We have got that information from reliable source gore moruleng mafia
e bile price gore o ka bolayang Kgosigolo Kgafela o kra 5 million le o ka bolayang Kgosi Matshego o kra 5 million. We are reliably informed that tlhogo tsa bo Kgosigolo di batliwa ka 5 million. Yaanong ne re ba khatla le itseng le puso le o mongwe o utlweletseng le itseng gore morule mafia gona no mo se sebaka a ntse a tshabile Kgosigolo ba beile bounty ya 5 million for o ka bolayang Kgosigolo Kgafela ebile ba beile bounty ya 5 million for o ka bolayang Kgosi Matshego morule mafia. Ene gona no nyana ge re bua mo se sebaka re phela ka matswalo ke ra gore matswalo a rona active ha re phele re boifa re phela ka diphologolo re utlweletse ha re kgone ho relax re phela re itse gore se se iragetseng tšo mo keromeng se ka nna sa re iragalla. Yaanong court ya Supreme Court yone ga re itse gore e nyatsa molao o reng dikgang tsa bogosi di batla commission na ga re itse mme ge e le gore di a o nyatsa go raya gore go ka puo ya lona ya semolao. Supreme Court of Appeal ya South Africa acted ultra vires. And why? Because the court lacked conditio sine qua non. And not only that, for the mere fact that the respondents were not notified by being given a notice of the hearing or the notice of set down, for only that fact, it suggests that you undermined the audio alteram partem rule. You know it as judges, you know it as lawyers. And rona le Kgosigolo ya rona at all given times we've been acting intra vires all the time. And Kgosigolo Kgafela is our conditio sine qua non of everything Sabakhatla Kgafela. You cannot do without him because he is an apex leader of Bakhatla Kgafela. He is a custodian of our heritage. So there's no court in the whole universe that can rewrite Sekhatla. Sekhatla is Sekhatla. Sekhatla was not born out of statute law. No, Sekhatla was born out of custom. It was born out of customary law. So there's no judge on earth who can write Sekhatla or rewrite Sekhatla. There's no way that any judge or any president can dictate who is our Kgosigolo. It is a matter of DNA. Even if you can do that or try to do that, you'll be just boosting your ego and those whom you try to please, egos. So we won't be deterred. No, we won't. But what I want to tell you, you corrupt judges, all the corrupt judges, I want to tell you this, especially those who dropped off the wheels of the wagon. You are a disgrace
to the discipline of law. You are a true disgrace. You are a destiny pirate to this discipline of law. So I'm talking to you, every judge who took an oath, every lawyer who took an oath, every corrupt lawyer, la re sotla, la re bogisa, le tša ditšhelete tsa bakgatla ba sotlega, bana ba rona ba bolaya ke tlala, kgosigolo ya rona e bolaya ke tlala, wena o tša ditšhelete tsa bakgatla. You must stop that. Stop it now. You must be ashamed of yourself. You don't belong there. Go and start a spaza shop. Go and be a taxi driver. Because that is not where you belong. We need people of integrity. We need people who are sober-minded. We need people who are conscious of their oath of office. We don't need thugs in the offices of judges. We don't need political connected judges. We don't need mafias in the judiciary of South Africa. We truly don't need you, corrupt judges. We are at pain every day because of your judgments, unethical judgments. And I'm appealing to all the lawyers of South Africa to please rise and protect the integrity of your discipline. Please, we know and we have faith in our knowledge that there are good judges and good lawyers in South Africa. We know. Here, I'm not referring to you. You are our last hope. You are our last hope. You good judges. You are very innocent. And we love you. That is why we are still going to courts. Because we still have hope that someday we will meet you in court. And you will deliver justice for Bakhatla. Here, I'm referring to captured judges, corrupt lawyers, whom are exposed by Remkwanazi and Kgosana and myself. Because of their footprints are all over Bakhatla's history. We can see them. But we will meet at Concord. Tsatikilele Bakhatla. There is the day we are going to meet. All these judges are going to be exposed. And their journey will end up at JSC, Judicial Services Commission. Their journey of corruptness, their journey of being corrupt judges will end up at Judicial Services Commission. I don't mince my words when I say this. The day is coming and we are very hopeful. When I say I don't mince my words, that day is coming. I'm as certain as the sun rising tomorrow. I know that the sun will rise tomorrow, no matter what. As much as I'm sure, I'm certain that the sun is going to rise tomorrow, whether I'm dead or alive. That's how sure I am. That's how certain I am that we are going to meet at Constitutional Court of South Africa. Tupi urile kelebelo motlhaba wa re ke namile re tla kopana go teng the hill of justice go thabaneng ele Constitutional Court le tlo mmona go se go loga fela. By the way, for those who don't know, my king is a retired lawyer, a very good lawyer. He's a very good lawyer.
So you won't be meeting a taxi driver, a former taxi driver. No, you'll be meeting the person of your own profession. Even though we will be instructing the attorneys, giving them mandate, but we will be there together with us, Star Seeds. We will be there to monitor that we block the forces of evilness, the forces of destiny pirates. We will be there. So Bakata, relax, but be vigilant. Every Mukata must be vigilant. And Bakata, there's no mining activity otsentsengotse karolo Bakata mo se sebaka o le so bone mona. Say no to corruption. Bakata, say no to commercial crimes. Say no to any criminal activity. Bakata, don't subject yourself. Don't submit to Murule Mafia. Don't subject yourself to Murule Mafia. Don't subject yourself to Kgosana Mafia. Don't subject yourself to Lutuli House Mafia. Bakata. Lutuli House Mafia is our enemy, Bakata Bakata. You must not vote for Lutuli House. You must decampaign ANC. Every Makata must know that ANC is his or her enemy. They've declared themselves as our enemies. They are looting. ANC is looting in South Africa, the whole of South Africa. It is. There's evidence to that. The first evidence that comes into my mind is Zondo Commission report. The second evidence is the evidence of Advocate Tulima Donzeba, the former public protector. The third evidence, Bakata, is the evidence of SARS Commission. And there's abundance of evidence. If you want that evidence, just go to the Auditor General of South Africa. Go to the Auditor General's records of South Africa. You will see that it's almost all these municipalities of South Africa, there's corruption there. There's mismanagement of funds. There's fraud in all these municipalities that are ANC led. So ANC is the enemy of all South Africans, peace-loving compatriots of South Africa. ANC is your enemy. If you still have hope in ANC, you must just know that it's similar like you have hope that a person in a coffin will wake up tomorrow. I don't see ANC winning next year's elections. This current ANC is not only useless, but is toxic. It's very evil. Under ANC regime, we are experiencing gender-based violence. Under ANC regime, there's a decline, there's a decline of rent. Economy is declining. Under ANC regime, you can see what happened to Pilanesberg airport. In Northwest, we don't have any airport, functioning airport. We do have 2 licenses, but they are not functioning. Under ANC regime, there is no meaningful construction of roads. There's no development. There's none. There's under ANC regime, ladies and gentlemen, there's lawlessness. We're only experiencing commissions after commissions, commissions after commissions. Citizens of South Africa, wake up. Shake up your numbness and follow us on our journey to decampaign ANC, to decampaign Murule Mafia, to decampaign Lutuli House Mafia, to decampaign Kgosana Mafia. Let us decampaign African national corruption.
African national corruption. Away with African national corruption. And those who are in bed with African national corruption, they call themselves government of national unity. That cannot be the true status quo. So bakhatla re boletse go motsega bakhatla pelo tsa rona di skile nna botlhoko phenyo e mo thapelong me ha gona thapelo e fetang ditiro ske la nna le bulala le tsamaise dipounama le re la dumela motho o dumela mo mona ka ditiro ke fa ke maname ke a dira ke bua le lona ke le fa mafoko a ileng gore ke ne ka nnetse disana le kgosigolo khafela wa bobedi gore ke a le tsholele bakhatla mme itse bakhatla gore kgosigolo khafela wa bobedi o teng wa tshela kgosi matshego o teng wa tshela ga ke itse gore ndatera mono o kae ga ke itse gore nyala la o kae mme kgosi tsa lona di teng yaanong ba bedi ba ntse ke bua ka bona go felong ke ra ntate nyala le ntatera mo bogabo e ne e le baroma ga se spiri ba khatla yaanong le tlogele go nne le o fitlhele gongwe le tjabetsega se ke la tjabetsega ba khatla go tlhele kgosi go loga fela o rumile ngwana a gagwe o le reboletse ngwana a gagwe kgosi ba tshego gore ke kgosi ka gore yona ba khatla a itse boreko